Central Lairam Longklai, the Lairam Times Minan Kut Kanintlena, Thawngchimnak Kulinga, Borzar Khatnak Thawngchimnak kan ngai lai cha adi dong tiang rak ngai chiao dingin kanin somna Thawngchim tu mangvensung. Hakha in kangin minung pakhat anun nak aliam. Thawngchimnak Kulinga Purninga Zan Suimilam lai khatle cheu shonga is Lairam Khulpi Hakha dor tharsang in pakhat akangi minung pakhat anun nak aliam te kan thei. Hakha dor tharsang saktalam lai ummi puram chung in chauka andom chung thing in akangi in ngak masrin anun nak aliam. Khwami pakhat ni anun nak liam mi hi zonakin akum zat chima har ngai hakha mi silo in ran hepe tla in hundang in arak phan mi asi tia kan thei arwak hi a hauni da tron bau an lak kan halo tia chim in akak nak shamhal asilo in kang hi in pani an phalman cha pongkam in atlai man lo is Lairam Hakha electric arat lo na thlathum lenga se chang khwami na chu generator solar le battery mailul wanin khwan sa rol chon te khin na ka thingle mai hol an mang na is Lairam Razam clay roll electric clay na kinanun na kaliam is Lairam matupi peng in Central Lairam Longklai Council veng Razam kema ummi salai su in 9 kumkul chu Thawngchimnak Kulinga Purninga arian chuan ka electric light nakin anun nakaliam LUKBK pastor Chinral Zamzo Kentu Reverend Vanaldin Puini chun Mr. So in 9 kumkul chu Longklai Council veng Razam kemi ummi chu nihin electric ni atlai ruanga anun nakaliam kaltak mi chung kharcha thla champiak cheu nau si tia alang ter salai su in 9 hi Purninga chun suimilam lai ni shonga Longklai peng kop si in rian achuan naka electric ni atlai anun nak aliam salai su in 9 hi is Lairam matupi peng tibo khwami asi tia kan thei the Lairam Times ni to mi lai pe pe na ding chu za som ko kwa in lim asi chang Central Lairam Longklai shambun in lai hot le lai cha lai nun thun than chau nak ram ko atim chu ma le Pumpekin rian tron chwa ma mi the Lairam Times ni Thawngchimnak Kulinga biang rei thlep ni thum in to asham an thok mi thengchung lai pe nak chu purni sari tiang za som ko kwa in kan lim chang hi thengchung lai pe na ki Mizoram state chung lai district ka chun lai pe na ding cha hasabik ding mi aslai hi thengchung lai pe na on nakle lai pe nak zong aro hlana than kho kan rak izom lai Thengchung lai pe nang ding abit ko hi atung fitlei ni le awang fitlei ni in to mi si asan hi fitli sang in to mi si volei chung mi phunna ni lai pe hi jangchel nak pun khat an man kho nak ngale a hlei in Longklai district lai mino na ni lai pe an thiam chini a thiam chiani pumi run ven nak chale maileya kan nun phung lai pe hi a than chho nak ding cha to mi asi hi lai pe nak ding to kho nak dinga alam ke pindir kam tu volei chung lai mi pe trong bek man sang le a hoi le sin ha se Longklai east le west emelian ha chunga kan ilom singshan sanga 14 turbans oil air treasurer sileo minungak lanun chung anun nak aliam Central Lairam sanga 14 tarvenga yanglai association oil air treasurer asileo minungak lanun chungi kumsom thum le pakhat chu purni khat chun suimilam lai khat le som thum le panga Aizol Ebenezer Hospital typhoid damlo nakin anun nakaliam nungak lanun chungi fambol hi pang khwa khochwa kasina in chungkharning in sanga fora khwa ansai akhwa pang khwa middle school voluntary in achuan leomi asi nungak lanun chungi fambol hi sanga for LKBK unit chelai pol shwai tu treasurer chansau pi raklai tukuma adin asina in EC member asileomi asi chun sanga for branch oil AOB treasurer klai leomi asi krifa bole khotlang cha ape changai mi asi arokhi aizol in sangau in tlunpi asi Thawngchimnak Kulinga purni hnia sanga for thana vui asi Dr. Lorraine Peglena chinza advisor to chief minister ni Longklai Thawngchimnak hunkep azo Thawngchimnak Kulinga purni hnia Dr. Lorraine Peglena chinza advisor to chief minister health le Longklai is bill to MLA simini chun Longklai khopi chung Thawngchimnak hunkep amhun akal in azo Dr. Lorraine Peglena chinza ni chun puichim tormi atwarpi nana kongchim in chawza in asi kho chung azom lai fur atlak chom changlai cha mizapi ifim kan na usi ahlai in Longklai bazar le chanmari building chimna ki ashing minungdam in chhuati an si hi lunglom ok ngai si lak chwa nak rian chuan tu chunga kanilom te achim
advisor to chief minister ni hin bazar le chan mari building chim azo masak bik longtlai chui AOC thingka longtlai veng pui council veng bethel veng college veng leimin amhun a azo BC polni anrakdon leimin khonak ding ven himnak le her hainak I mandinga BC na sina silpulin manding apekna green LADC manding ding chu thona si thongni kulinga purniruka green LADC dei manding mi chu maileya manchante dingin thona si tia pukelal thanjara executive secretary lai autonomous district council ni purnilia nol achwa pukelal thanjara executive secretary lai autonomous district council ni chun committee on green LADC ni khokhanak angai changmi purniruka thongni kulinga green LADC dei manding in arakti mi chu benol umhlan chu postpone asi hi khochan dirmun ni apek lo chale ruwa surngai ruanga puichimna kanton leaw asi green LADC dei thongni kulinga manning ding chu thanjau asilai purniruk cha I khokhan mi chu let asi te nol achwa pangsiang hakchia boni aikal siang chachim an posa umding in theater nak antua Mizoram state chawza ni siang chachim aikal kongkawi amhalak nak chu pangjirlai pol ni adir kamnak thongni kulinga biang rei thlep kuleria ta arak than changmi zuldoi chu ma asi bachwam puile akyang kapchu tha ten kher hai asi noa micheu khat chawza no ngai lawan hi pangjirlai pol general headquarters chu alung thalo ngai siang chachim aikal lami vel te ni thongni kulinga por hlenga hlana nanma le nan chuanak phosa dingin kanin nol na te porni thuma chathan anchua pangjirlai pol ni chun Mizoram chawza le autonomous district council ni siang chachim aikal director adu I anma shim in to na se ti andu hlo cha chawza ni apek nga training zaipo atim to pek mi na mang in pathian rian chuana ka chanhem nga in to na selo film chon nak zonga thancho na ka shimlai siang chachim aikal lami na ni chan khia mi chung in an phosi nan umlo chun nan chunga zaiban tukman tlung se pangjirlai pol ni chuan vo ala lai lo tia pangjirlai pol general headquarters bachwam puini anlang ter lungtian khoa siangin kai khaman silai zaiman solam anai lo chun zalampi khama silai central lairam longtlai pengkom lungtian khoa VC le LWA YLA na shi ho na kin khotlang mi za pi na he siang chachim le siang hak chha siang in guiding an kham halai chuni solam anai lawa chun zalampi an kham cha lai VC lungtian 1 VC lungtian 2 join VC lungtian YLA lungtian 1 branch YLA lungtian 2 branch join YLA lungtian LWA lungtian 1 branch LWA lungtian 2 branch ni mun khateya chathan an choi joint coordination committee lungtian in thongni kulinga biang reklep kulesaria chathan arak chwa mi government modern high school siang chachimpu islam hingmoya government aizol high school I transfer asi kongkawa chawzani biang reklep somthom lep khatlana transfer order let tran asi lozonga IO regular teacher mathematics peding in kandu nak chu ni hin tiang le nak zaiman kan hmulo hi amak ngai ngai I khotlang mi zapi zairelo le siang chachim zairelo nak tak taka kan ruwa press release masa I kan langtar changban tukin purnisha in leikat akin government modern high school siang chachim le siang hak chian ha siang in guiding kan kham nalai hi zong ni zaiman sulamanai lo chun por leihnya total ben mang in bekhia umlo in BRTF zalampi hi khotlang mi zapi ni kan kham cha lai hi kan malak na dinga khotlang mi zapi le kan kyang khwan na ni rakan telpi rakan dir kam chiawu tia an lang ter Mizoram for kona lai mi razam dor an kharpyak changna India ram Mizoram state champhai pengkop for kon khoa is lairam lai mi dor chu waim etel in zat tlang buni purni thum a an kharpyak di na is lairam razam ni an on mi thil thritnak ai sub dor aidin dor tel in pachom nak fang I an to mi dor chu an kharpyak na razam tampi chu dor an to chhun mi te hin an in manle ni tin aidin nak cha a an tangkamu nak shampi asi cha a tu ban tukin dor kharpyak an si an pachom nak cha a anor son ngai ding mi asi zaiman zornak nol an kan pelo insak rian chuan ding man an kan kham rian so long chuan nak nol an kan pek tika khosak na ka har sangai kaulai khwami ni an chimninga atlombika dor pariat chu an khar ralzam dor pau khar dingin an tim mi asi tia ralzam mi pakhat ni achim aliam chawawte hlenga farkon zatlang bo shoi tu na meeting an rak to I ralzam dor to kham si se tia bia an rak cha
farkon VC shroinak tanga zatlang bukip bekhia naka farkon khochunga ralzam dor chiami na chu biang reitlep som thumle pakhatlana until resort di dingin nol anchwa farkon VCP pu arlal lomzwalani chun farkon khochunga ralzam dor le thilri himiza pini lakdi le tan siana silo anmani anzwar kho nak ngading lam an kolai ralzam lut le chuak shim ma nolin chuak silowin village level committee on Myanmar refugee a report zung zalding silai te arak chimchap tutan kan Thawngchimnak chu hivial hin asiri lai azo to le ngai tu nan di lak chunga kanilom mai zara kanitong chante nalai